Lishonele mbukeli anguvusele tindzabeni telwimi lwesiswati sitethula bukhoma sise Auckland Park eJozi etindlini tekusakatate SABC nati ilethamba yembili lomuhla. The application does not engage the court's jurisdiction and no case has been made out for direct access. Inkantolo yemtsetfosisekelo isicithe ngelifastelo sicelo lesiphuthumako lesifakwe ngumholi wemkhonto wesizwe Jacob Zuma aphikisana nekukhetfwa kwalotawubamba sikhashana sikhundla sendvuna yemaphoyisa. This is a case of attempted murder. I'm sitting there and I'm thinking to myself this morning, I wonder if this child will actually be able to have access to schooling. Bagcinwe estoksini labasolwa ngekubhemisa umntwana sidakamizwa seMandrax eJozi. Inkantolo yemtsetfosisekelo isicithe ngelifastelo sicelo lesiphuthumako lesifakwe ngumholi wemkhonto wesizwe Jacob Zuma lapho aphikisana nesinqumo samengameli Cyril Ramaphosa sekukhetha Firoz Kachalia njengalotawubamba kwesikhashana sikhundla sekuba indvuna yemaphoyisa. Lokhu kuta ngemva kwekuthi mengameli anikete indvuna yemaphoyisa Senzo Mchunu likhefu lelikhethekile kulandzela tinsolo tenkhohlakalo nekungenelela kwabosopolitiki emsebentini wemaphoyisa letivetwe ngukhomishana wemaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant Janine Nhlanhla Mkhwanazi. Yes, that the application does not engage the court's jurisdiction and no case has been made out for direct access. And the following order is made. 1. Direct access is refused. 2. Costs are reserved. 3. Reasons for this order shall be given at a later date. Lokhulumela lenhlangano Nhlamulo Ndlela uthi lenkantolo ayisasebenteli bamfu kepha lidlanzana nje kuphela. Ndlela nemmeli walenhlangano Advocate Dali Mpofu bakhulumene betindzaba ngemva kwalesijubo. Now no longer, and this judiciary is no longer a judiciary for the people, as we've said, and as Mkhwanazi has said, they are implicated, especially because they're trying to push for a judicial commission of inquiry. I mean, you would have heard, as Mpofu did mention yesterday, that why should it be a judicial commission of inquiry? Direct access is only meant for cases which should otherwise be going to the High Court. So that question doesn't arise of saying, why did you not go to the High Court? Lenhlangano ithi seyilahlekelwe lithemba kutemtsetfo. Mbukeli ukuthi iAction SA iphakamisa ukuthi akushaywe umthetho lotawuqinisekisa ukuthi tindvuna tematiko adibi nemasekela kude hulumende onge imali elinganiselwa ngetulu kwa 1 billion randi. Sikubutela ukuthi ngabe uthini umbono wakho ngalesiphakamiso uphendvule kanje. Nami esisiphakamiso msasazi nami ndiyavumelana naso kuba mhlawumbe iza kongeka imali ngokwalendlela ekubonakiswana ngayo. Ndicinga msasazi mhle lo mbono. Mina ngibona ukuthi kungumbono lomuhle kakhulu lokho ngoba kusetshenziswa imali lenyendi kuholela lamasekele etindvuna. Buka nje nyalo uma kukhishwa Mchunu akakabekwa lisekela lakhe lokusho ukuthi masekela akakabaluleki. Kuye kwagqama impela kulezi inzokwana ukuthi umsebenzi osekela ngqongqosha ukho. Futhi indaba yawo nje kufuna iqedwe ngempela. Akuyona ke yokuqala iAction SA ukuveza lento ni FF yakuveza ngaphambilini. Siphakamiso lesinhle ngoba nami umsebenzi wemasekela ukuthi yini angiwathi angikhumbuli lisekela lithathiswa responsibility ukuthi lana lende lungu always kuba iminister lena ithathiswa responsibility. Kuba ebesethi bawuncitshise osekela abaphathiswa aba eParliament ngaba ndiyavumelana nayo. Kabanye babantu abasebenzisa imali gqithi karhulumente abanye ungazi nomsebenzi wabo kodwa babehola imali eninzi kakubi. Lona ngumbono wembukeli iSABC at first bakudiphendulela ngawo. iEFF Free State beyikhulumisana nebetindzaba lomuhla lapho ithinze khona lokunyendi lokungahambi kahle kulesifundza. Lenhlangano ikhale kakhulu ngabomasipala labangasebenzi kahle. FF yendete insolo ukuthi kunyeni lokungahambi kahle kubomasipala balesifundza ithi kufakwa abantu etikhundleni labede emakhono ekwenda umsebenzi ithi lokubangela ukuthi imigwaco kanye lokuhambisa indle kungasebenzi
ithi iVelcom Cargo Airport bendelwe ukuthi iphuculwe yanikwa letinye tinkampani yande tinsolo ukuthi lenya letinkampani kuvakele ukuthi beyakatiso Molefe longunzaba mlonyeni kulamalanga nemnakabo. We are the one Katiso Molefe and his brother are the owners of this imperial company. This is the very same Katiso Molefe who is linked with Senzo Mchunu and Ket Matlala. Lenhlangano ibuye yenda tinsolo ukuthi bantu banatha emanti nzawo netilwane kumasipala weMasilonyana. Our people are drinking water with the animals. We are hoping for a Human Rights Commission to make a negative finding against them. We are happy that the commission saw through their lies when they claimed that the MEC gave concurrence to the appointment of the CFO. This CFO allegedly looted Mafube municipality dry. Lenhlangano ikhale kakhulu ngalo masipala balesifunza labangeni kahle lokufaka ekhathi nalabo labakolota ko. Ithi akuhlakadwe labanye bomasipala. Lisekela lenhloko yemajaji enkantolo yomthethosisekelo Justice Mbuyiseli Madlanga uthi lenkantolo ayisiboni isindvo saleli cala emkhathini kweVodacom nalona lowaqhamuka nePlease Call Me Nkosana Makati akhipha isijubo sakhe. Justice Madlanga utheke leli cala libuyiselwe enkantolo lebuketa yemacala. Justice Madlanga uthi inkantolo lebuketa yemacala yehlulekile kuniketa tizatfu letiqinile tekukhipha isijubo lesihlukile kunalesi senkantolo lephakeme. Lesinqumo ke besitawuholela ukuthi Makati aniketwe 47 million wemarandi njengesincepheteliso lesibuya kuVodacom. Madlanga uphindze wathi leli cala kufuthi lilalelwe lithimba lemajaji lelihlukile kunaleli laphambelini. Umthethosisekelo ithi inkantolo yekubuyeketwa kwemacala yehlulekile kubukisisa leli cala ngebunono. Makate uyalwe ukuthi abhadale tindleko tebameli beVodacom enkantolo yomthethosisekelo lekufaka ekhathi bameli labasetulu labathathu bavumelene bonke ke ngalesijubo. Lisekela lenhloko yemajaji Mbuyiseni Madlanga ukhokhela isijubo kwegcina njengoba athatha umhlala phasi. Must be remitted to the Supreme Court of Appeal for a proper determination of the appeal, and that must be before a differently constituted panel of the Supreme Court of Appeal. Makate uthi kude lenye indlela ngaphandle kwekulandzela sinqumo lesikhokhwe inkantolo lomuhla. Kepha uyethemba ukuthi inkantolo lebuketa emacala nayo itawukhokha isijubo matfude. Decision and we have to abide with the court decision, and we're going back to the SCA because they have said that the SCA must apply themselves properly and maybe outline the reasons that actually led them to a decision. Unelithemba lwekuthi kutawuba nebulungiswa kulempi lesemkhathini kwakhe neVodacom lesayidvonse isikhathi lesitse. Senjalo ngemva kokukhipha isijubo sakhe sekugcina enkantolo yomthethosisekelo libambele liseka lenhloko yemajaji Justice Madlanga uvalise kubonga kulabo bekasebenza nabo kanye nemndeni wakhe ngokumsela ngesikhathi asasebenza debulungiswa. Madlanga uphindze wavalisa kubonga ngelithuba lalithoyile ukuthi asebenze enkantolo yomthethosisekelo. I am very happy to have been part of an institution that has been responsible for first creating the constitutional jurisprudence of this country and continuing to grow it over the years. Bese kwiminyaka leli-12 asenkantolo yomthethosisekelo njengoba ashiya phasi lomuhla kanti bekasebenza ebulungiswa iminyaka leli-17. Inhloko yemajaji Justice Mandisa Maya uncome Justice Madlanga ebuhlakani bakhe kutitfoba kanye nekutimisela. To his colleagues on the bench, he's been a pillar of strength, a jurist with a sharp intellect, matched only by his humility. And to me personally, he has been a brother in arms, a confidant, whose counsel I've relied upon, whose friendship I cherish, and whose legacy I will forever admire. Justice Madlanga uyoholela ikhomishana lisanza kusungulwa ngumengameli Cyril Ramaphosa liyophenga itinsolo tenkhohlakalo nekungena kwabosopolitiki emsebenzini wamaphoyisa. Lokulandzela tinsolo tendiwe ngukhomishana wamaphoyisa aseKZN Jene Nenhlanhla Mkhwanazi.
Takhamuti tase-nuclear eJozi tende lubito lwekuthi umuntu lomsikati nalabanye labathathu labasolwa ngekutama kubulala nekuhlukubeta umntwana babukane nesandla lesicinile semthetho. Laba labathathu baboshwa ngemva kwekuthi kusabalale ivideo etinkundleni tekuxhumana babemisa umntwana sidzakamiva seMendrix. Labasolwa bavele kancane inkantolo yesigodi lamuhla eJozi kanti licala labo lihlehliselwe evikini lelitako kude batfole bameli nembuso uqinisekise emakheli abo. Lo make lovela etitfombeni abonakala anika umntwana wakhe iMendrix ukuthi ayibheme kufude achazele inkantolo ngesendo sakhe. Umshushisi uthi lo make nalasolwa nabo labathathu babeke impilo yalomfanyana engotini. Now the only thing that we hope for is for justice to be served. Justice for the little boy. Justice for that little boy that cannot defend himself. Kulinzeleke ukuthi labasolwa batfole bameli bembuso kanzi labafuna bulungiswa ngalesenvo bavumelana nemthetho ukuthi silingana nekwetama kubulala nekuhlukubeta umntwana. This is a case of deliberate assault and abuse. This is a case of attempted murder. I'm sitting there and I'm thinking to myself this morning, I wonder if this child will actually be able to have access to schooling and will be able to learn, purely because we know what these types of drugs does to your brain when you start using at an early age. Labasolwa batawubuyela enkantolo evikini lelitako kanti ke umbuso uthi utawuphikisana nesicelo sabo sebheyili. Nasibiya ititolo. Laba bambe lichaza emkhakheni wetekuvakasha isifundeni seMpumalanga bakhala ngesimo setekuvakasha kulesifundza. Asibemukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba nawusandzangena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Laba bambe lichaza emkhakheni wetekuvakasha isifundeni seMpumalanga bakhala ngesimo setekuvakasha kulesifundza. Lokhu kutanje lesifundza silungiselela kubamba umhlangano wetindvuna letibuke tekuvakasha ngenyanga yeNyoni. Litiko letekuvakasha likhulumisana nemimango yetigodzi letindzatfu kulesifundza ngenhloso yekutfutfukisa lomkhakha. Kanti umhlangano wekucala bewubanjelwe eMbombela. Zasempumalanga sinetindzawo letinyenti tekuvakasha kepha letindzawo tike esimeni lesikahle laba bambe lichaza kutekuvakasha basilesimo siyabathikameta. Lokhu sihlukumetako kakhulu ngaletindzawo tekuvakashela la leti ngaphansi kwe-MTPA ngilesimo lesimbi lesetikude. Tindzawo letinganakekelwa tingcolile, tindlu tangasesa tisebenzi. Hulumende neMpumalanga Tourism and Parks Agency lebuka kusebenzela kutichiwide etinyamatane tekuvakasha kulesifundza basibafuna kuthatha tinyathelo ngesimo salesifundza. We need to partner with the private sector so that we put all the resources into one basket so that we really address those issues, because indeed tourism is one of the contributors in terms of the revenue of the province. Umhlangano we-G20 tourism uhlose kusungula amathuba kulomkhakha. We must be first to support our SMMEs, and this is what we are doing today. But through the Department of Tourism, we also provide market access where we fund SMMEs to take them around the world. Amabhizinisi lamancane atsayitfokotela i-G20 njengoba towenda inzuzo. Kule G20 sibukete ku benefita kakhulu ezimabhizinisi lamancane sikhule sikhona ukuthi nathi sihambise umsebenzi wethu watiwe live lonke. Kulinzele ukuthi kuhlangana tindvuna tekuvakasha tingetulu kwama-30 eMpumalanga emhlanganweni we-G20 ngeNyoni. Likomiti lelishaya umthetho wetimali likhethe kwehlisa i-repo rate nga-25 basis points nakucala lenyanga letako. Umphathi welibhange ngodla lesijahanyaho uthi lesinqumo sithethwe ngekuvumelana nawo onke emalunga aleli komiti. Lesinqumo sisho ukuthi imali mboleko itawucala ku-10.5 wema%. Hanyaho uthi libhange ngodla litawuqhubeka nekusebenzisana nelohhovisi lemgcini mafa ngenhloso yekwehlisa lizinga lelisetulu lekuphila.
The MPC decided to reduce the policy rate by 25 basis points to 7% with effect from 1 August. The decision was unanimous. At our previous meeting, we considered a scenario with a 3% inflation objective. We did this based on analysis that our existing 3 to 6% inflation target is too high and too wide and should be reformed. With actual inflation close to 3%, we wanted to highlight the opportunity to achieve permanently lower inflation at minimal cost. Amaphoyisa ase-Angola athi kubulewe bantfu labasihlanu lokufaka ekhathi neliphoyisa kanti kuboshwe labangetulu kwa 1000 kulandzela umbhikisho lonele udlame enhlokodolobha yale lave. Lababhikishi bathukutheliswe isimemetelo sahulumende sekukhuphula amafutha etimoto. Ebantfu avale imigwaco atitapela etitolo abuya alimata netimoto eLuanda. Lo mbhikisho uhlobo somatekisi kulandzela sinqumo sahulumende sekukhuphula amafutha etimoto. Lokuthukuthela kwalababhikishi kube setulu ngemsombuluko njengoba ebagcwele titalati letinyenti taseLuanda. Titolo letinyenti emabhangi namabhizinisi bewavalile. Nasivakashela imakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 18 rand 8 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika, pondo waseBrithani ubita 23 rand 90 cents, li-euro libita 20 rand 69 cents, lipula libe ngu1 rand 23 cents. Inkomba yetabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $3,296 li-ounce, iplatinum ibita $1,285 li-ounce, woyela longakahlutwa ubita $72.66 umphongolo. Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulo sibonga kakhulu ke Rebecca kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlwa namuhla akhombisa amahlaka kakhulu ke mathuba emvula mabuya kakhulu kade tifundza litshintshona Kapa ikakhulu kade njengoba lapha kuyekela 30% kanti ke mabuya Eastern Cape abalapha kuyekela 60% singahleke silinzele nelichwa lelibonakala ke lehlela itifundza litshintshona Kapa ngola lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa achubeke njalo ke lawo mathuba emvula abalapha kuyekela 60% ikakhulu kade esifundzeni Eastern Cape kanti ke anyukela impumalanga nelive kakhulu kade esifundzeni kwaZulu Natal njengoba lapha kuyekela 30% likhombisa ke kubalela mabuka ke la ekhasini live ngolo lomuhle kanti ke la sicwayiso lesivela ke kuba South African Weather Service kusihlwa namuhla likhombisa ke kukhupha amagagazi kakhulu kade lwandle ikakhulu kade etifundzeni Central la Kapa kanti ke nelichwa libonakala ke likhona kakhulu kade esifundzeni la eEastern Cape ngolo lomuhle njengoba ehambisana ke la nemoya kanti ke naselangeni lakusasa sesekhona ke lesicwayiso lesivela kuba South African Weather Service njengoba lichubeke njalo nekugubha amagagazi linyukela ke la esifundzeni iKwaZulu Natal kanjalo nemoya lobonakala ke la ukhona ngolo lomuhle kanti ke masibukela amazinga ekhisi kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza iKwaZulu nobe ke sifunza ke la eGauteng mabukwenza lefana nabo Pretoria lapha ku21 eBroncosprite ihlelo ku22 eSprings lipholile ngolo lomuhle ngaye ke la 18 kepha ke kawube kubanza ke ekseni kanti ke sifunza iLimpopo nzalo lefana nabo Musina lifuthumela nga27 eThabazimbi lapha ku22 naseBilabile njengoba lipholile kepha ke kuyabanza iphulukwane ekseni ngaye ke la 1 liphole ke la ngesikhathi Nzambama kanti ke sifunza impumalanga nzalo lefana nabo Mashishini boCarolina kuyabanza ke leto nzalo letoko wehlele kubo Standerton ngam-2 kepha ke lipholile eMbombela ngaye ke la 19 kepha ke kawube kubanza ke ekseni njengoba lapha kuye ke la 5 kanti ke sifunza kwaZulu Natal inzalo lefana nabo Vryheid Mnambithi lapha kuye ke la 7 kepha ke lipholile ke Nzambama iPietermaritzburg ngaye ke la 17 mabukwenza lefana nabo Richards Bay eDurban lapha kuye ke la 20 ngwala lomuhle kanti ke inzalo nobe ke sifunza Eastern Cape inzalo lefana nabo Grafi Boncuba lapha kuye -2 kuyabanza ke leto nzalo leto kunyukele ke la eMalitswayi mabukwenza lefana nabo Komani kuboConce likhombisa ke kuphola ngaye ke la 15 kanjalo nasegcebeka ngwala lomuhle njengoba lapha kuye ke la nobe ke 2 kanti ke sifunza iWestern Cape inzawo lefana nabo Fredendal bo Glen Williams likhombisa ke kuphola ngaye ke la 19 kepha ke kawube kubanza ekseni lapha iVusta ngaye ke la 2 mabuka nzawo lefana ke la nabo George kuyabanza ke ekseni kepha ke liphole ngaye ke la 12 kuleto tinzawo leto ngwala lomuhle kanjalo esifunza ke la iNorthern Cape inzawo lefana nabo Sutherland lishubisa umkanja njengoba lapha ku -7 kuyabanza ke kuleto nzawo leto kepha ke ngesikhathi Nzambama libe lapha ku 11 bo Calvin lithi -4 mabuka nzawo lefana nabo Springbok lapha kuye ke la 2 ekseni ku-Uppington nakhona likhombisa ke kubanza kuleto nzawo letoko ngwala lomuhle kodwa lapha kuye ke la 13 kuleto nzawo letoko mabuka ke la sifunza iFree State inzawo lefana nabo Harapdam unyukele ngale ke kubo Ferrasmith lapha kuye ke la -2 lokusho ukuthi kuyabanza kuleto nzawo letoko eBethlehem
lapha kuye-ke la -1 lokusho ukuthi kuyabanza wehlelo bo-Fixback nangaleke la kubo-Velcom njengoba lapha kuye-ke la 2 ngwalalomuhle kepha-ke i-Kronstadt lapha kuye-ke la 17 ngeTikastan Zambama lokusho ukuthi lipholile kuleto tinzawo leto ngwalalomuhle inyukele kubo-Sasolburg ibo-Bothaville likhombisa-ke la kuphola kuleto tinzawo leto-ke ngwalalomuhle kanti-ke la sifunza i-Northwest sikhombisa-ke kubalela ikakhulukati nasifunza ngwalalomuhle ngetikhathi-ke tanzambama kepha-ke mabuka kubo-Tosca wehlelo kubo-Vryburg kuyabanza-ke ekuseni lapha ngayeke la 1 ikakhulukati eTaung lapha kuye-ke la 2 kepha ngeTikastan Zambama libe lapha kuye-ke la 16 ikakhulukati kubo-Ottosdal lapha kuye-ke la 2 ngwalalomuhle mabuka-ke la tindzawo letifana-ke ikakhulukati nabo-Rustenburg wehlelo bo-Potchefstroom nakhona likhomisa-ke la kubanza-ke ekuseni kepha-ke lapha kuye-ke la 17 ikakhulukati ngetikhathi-ke tanzambama mabuka kubo-Lichtenburg wehlelo bo-Christop nakhona likhombisa-ke la kubanza ngwalalomuhle kuleto tindzawo leto-ke kanjalo liphole-ke la etikhathini-ke tanzambama ngwalalomuhle angisho-ke la ukuthi kungako benguphathele kona busuku abube ngilobuhle.